Danilole, et jõulinnakute kontoris on kamiiniõel. Ma tahtsin just edasi filmida, kus ma hakkan juttu ajama, saab lükkad Danila sisse. Ja oleme jõudnud jõulinnakute ehk siis Esteenis-tiimi siseruumidesse. Siin vaatame juba kerged projektid käivad, ma vaat. Kõik ei tohi näidata. Nii, väga hea, väga hea. Aga okei, aga siis me sätime magama ennast ja ma arvan, et näeme hommikul. Tere hommikus, kell on 8:30 ja kell 7 hommikul juba helistas Pauls mulle ja siis küsis, kus ma olen. Ta ütles, et ta on McDonaldsis, ootab seal. Ei tea, peaks liikuma vist sinna sadama poole. Et seal on Burger King ja siis ma arvan kohtume poistega. Картошка, засрали мы Антошку. Все, а тут что, не все хранится? Анатолий. Сменясь. Анатолий. Возьми мои печали, Анатолий. Sar. Oh. It's like island, yes? What's Sar? It's like island in English. So you are like Ilus Island, no, nice Sar. Põhimõtteliselt me jõudsime nüüd siia ööbimispaika, see on täielik lostis, see on palju parem kui hotell, täiesti ulme, vaadake seda. Davai, lähme sisse ja Kimasja tahti! Welcome to my new grip. Like always, it's This place, I think. Nice. Ma teen natukene Estonia language, you know, and me peame sellega moodi ja Judy, come here. Don't post it, bleh. Judy, come here. Blah. Proovi veel. Wrong place. Lasse Tufte, sieltä meidän ensimmäinen tuomari. Voisi antaa pienet aplodit. Lasse tulee Norjasta ja tosiaan siellä on vähän faktaa tarkoittaa. Lasse on meidän päätuomari ja tuomaroi staattisille liikkeitä. So, second judge Erik Neissar, real briefly, he's going to judge dynamic moves. And would you like to tell an example of a dynamic move and maybe show us? I'm trying dynamic moves like 360 also. I can show you what is dynamic. Yeah, perfect. You can show us one dynamic move. Jeffrey from Norway also, and he's going to be judging combo move. Meidän neljäs tuomari tulee Suomesta, ollut edustamassa Suomea MM-kisoissa sijoittunut muun muassa viime vuonna 10. mikä on aika pirun kova saavutus.
eikä pyydetä lavalle Edgar Zindoga. Ja etenevät Mr. Good Looking. Show us something cool. Show me! Go guys. 1, 2, and the side flip. Whoa! Nice. Nice, Saar! Nice sir. Is up. Double front. seega kell on 8 ja me hakkame siit lahkuma. Anatooli, andsid kaardi ära? Okei, lähme. Ja oleme siin ja vaatame, et siin on pandud kang püsti. Fotograafid teevad juba tööd siin. 20 minutit on võistlus alguseni, seega ma vaatan Beach Bars. See soojendus. Ma arvan, et sellest tuleb kõva värk, vaatame siin kohtunike lauda, kuulame viimased sõnad üle ja tuli välja, et magneesium ei ole. Seega korraldaja läks magneesiumi järgi. Vaatame võistlust. Seega nüüd on võistlus läbi ja siin võetakse juba väljakult lahti, publik ootab autasustamist veel ning punktid jagasime ära, teile veel ei ütle. Okei, nüüd ma võtan teid. Nii, tang läheb. Autasustamine ära ja siis jube raske on see hindamine. Seega jah. And the third place went to Jesper Newman from Denmark. Thank you, Jesper. Give a huge round of applause for Jesper Newman from Denmark. Then we got 2 guys left, and the winner of Denver Pro Street Workout Welcome Stage in Lahti Body Fitness Expo is Daniel Sanchez! On the second place, in a huge round of applause to Daniel Larson and Daniel Larson. So I will talk in English. So that is Eric. So we don't have so much money. Both tried to call for Anatoly is trying to call his mom. Calling to my friend mom now. Friend mom, hey mom, give me my money, nigga. Where's my money? So, Eric, what you will to say about that? Nothing. Again.